Tarttım arabanga, ey arabanga. Gülüp çaynak tozu algın men barganda, ey men barganda. Yüzümden bir tatıp yüzünden öpsem, ey yüzünden öpsem. Kaytarımda kalbasmın men armanda, kaytarımda kalbasmın, kaytarımda kalbasmın ey men armanda. Hey arabandın aksayıp kalıp gitti kalpağım, kalpağıma karab bay sana geldim appağım. Alles köynep giygen kız, köpkemen emingen kız, arabanga akbakta todoy kılıp duygan kız. Sizdi süydüm soğuk, sizdi süydüm soğuk. Arabandı çarçattı özüm benim, ey özüm benim. Can verip baltaman sözüm benim, ey sözüm benim. Karandan araban bunca şirinsin, ey bunca şirinsin. Karabaçı kumaru gözüm benim, Karabaçı kumaru ey gözüm benim. Hey arabandın aksayıp kalıp gitti kalpağım, kalpağıma karab bay sana geldim appağım. Alles köynep giygen kız, köpkemen emingen kız, arabanga akbakta todoy duygan kız. Sizdi süydüm soğuk, sizdi süydüm soğuk. Kollu bir rock ödevini gelirse! Şu günü çok tatlım arabanga, ey arabanga. Gülüp çaynak tozu aldım men barganda, ey men barganda. Yüzünden bir tadı, yüzünden öpsem, ey yüzünden öpsem. Kaytarımda kalmasın men armanda, kaytarımda kalbasın ey men armanda. Hey arabandın aksayıp kalıp gitti kalpağım, kalpağıma karab bay sana geldim appağım. Alles köynep giygen kız, köpkemen emingen kız, arabanga akbakta todoy kılıp duygan kız. Sizdi süydüm soğuk. Ordu saçın baytıraz cerdeşlerinin sonra soğuyunca Gülçö'de birlikte kanasınız geldi. Gülçe,
болып тұрсам да мен алайда сүйдім дейсің. Жашаған жері гүлчі жайнап тұрады екен жүрісі алайды досы гүлбай елаққа мені сен гүлчі бай. Жашаған жері гүлчі жайнап көрсін жаным жоқ бол жеген көз жоқ бол. Спасение девушки. Опа, орысша таза. Рахмат. Достан орын алалы. Қайрадан сый тамақтарыңызға қаралы. Мұздақ судан ішіңіздер. Алмаздың коллегалары ай сонын отырады. Сілер өзіңерле бір тойлық болып қалсыңар үшеші. Әттенің кафесін атырған болып қалды. Рахмат. Чоң рахмат келіңіздер, ордыңыздан орын алайлы. Қайрадан сөйлей тұрған сыйлы қонақтарыңызға сөз бере берелі, қалғанымыз сыйтымаға қарай берелі. Мирлан аканың жамааты, қайырда отырасыздар. Мирлан акада ошалы кейінгі сол, бөлек, сіздеріңіз сол вақтыға. Мирлан ака шын жерде отырды, бұл жерде отырды. Сіздерді шығара берелі, келіңіздер андамыздар. Ақсақаларға келіңіздер. Мирлан ИО компания, жамаатыңызды жетелеп жүрген сіздерге сөз беріп қалды. Қошыңыз, басыңыз. Еркін мырза. Келетіңізбен. Бізден аябай сый құрматқа бөлінген ағаларымыз, инелеріміз, достарымыз сөз кезегін алып отырады, ежекелеріміз, жеңелеріміз. Қадамесе, азырғы шыққан топтың ақсақалдарынан баштай береміз сөзді. olsun, sefalarının uygun olsun, rezolutun olsun, bilgiler, жақсы елдің барын Құдайым қабыл қылсын, біздің жақсы жігіттермен отыра берсін. Ошол бешик бит болсун, ошол баланын багына дайыма сер болмаса, туугандарына, ата-энеңе, өз туугандарына дайыма болуп, биз дагы ошол баланын торолгонуна, ошол баланын кийин мектепке барабы, садик, мектеп, в любом случае, постоянно биз күйөө болуп жүрө эле ошонун жакшылыгын дайыма биз көрөлү. Ошол жигит болгондо да биз күйөө болуп жүргөндү демейм. Аман болгон. Рахмат, жақсы қабыл тілектер айтылды, қалған сөйлеуі қалған қонақтар, ақсақалдардың сөздеріне шын жүректен қосылышат кен. Біз дағы қосыламыз әндемесе, белек пешкегіне шын жүректен қабыл қылып алалы. Қош келіңіздер. Сіздерден той болсын. Алмаз жоқ болып қалса, Али Нұркел қызмат қылы беріп қыла қаласы. Ешпіште болып қалса. Рахмат әкелер. Қайымы беймарал отыры өрестер. Той бітке чөп бұл дейік. Рахмат. Чоң рахмат. Қадірлі қонақтар, Назираның туғандарына дағы сөз кезегі келіп қалды. Жошаулық туғандары деп бізге жаздырып кетті. Назираның туғандары Алтынбек жана Данияр баштаған жамаат деп сіздерден
Stolumuzdan okşaytan kelingizler sizleri daha sözgü çakırıp olalı. Tuğanlar, jürüyüzler, bardığınızlar, gelin desek bardığınızlar, jürüyüzler. Tuğanlarımız çıktı, Maksat Hacı Toktamışıp'ta bir jakşı söz var. Egerde ömürüm uzun bolsun, ırıskım belim bolsun desen tuğanımdan kol üzme degen bir jakşı söz var eken. Anda mese Nazir ayından tuğanlarında söz. Kolçoğuz ve kolu başlar, ey! Bana des boy bu kesler. Başkadan olsun. Rahmat, kalgan süylebey kalgandarыбыз астыңкылардын сөздөрүнө чын жүрөктөн кошулат экен. Туğanın берген малдын тишин ачпа деп белек тапшырайлар. Не болсо да кош келиңиздер, рахмат туğanдар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, айгылар, конуңуздар, айда той жок болсо кайра чеңиздер. Ey, sürekli açıyoruz, kırık asma, tuğanlar. Ey, tuğanlar, kaç geçen? Tamamızlar tatlı olsun. Kelingizler ordunuzdan orun alalı. Bir ilgerki bir ırda birin 76, 77. yıllar, 74'tür, 73'tür olsa bilsek gerek. Muhammed Bigmat Törematlıktın sözünü oğlanma жазған bir Aydana деген ыр бар қолдай. Бір-екі билетлер қысқартап көрейінші қандай олар екен. Билей тұрған, ошондай билей ала тұрғандар ортаға шығып билесеңіздер болады. Ошондай билей ала тұрғандар. Қана көрейінші қана кетті! Bilmem ağlar açık getirdi da canım getirdi. Aydana, 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 aydana. Oh,
şarkı içinde. Aydana, 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 aydana. Karın gidelim kesin. Otur. Ne kıla hareket işi? Sen sağınırsın arayın gel kaynan ayınlarda. Daha keyinkiden arkada kalası çalan şunlarlar tavuk geliyoruz. Kim ilerlet dedi be taksilerin arasında bir bala ilerledi. Oşanın toyunda arkada kalırsa can. Aydana oşa eskilarda arkadaş hareket kılar. Kadırlı konuklar keyinki söz кезегин ala turganдар мына жерде аябай чоң толпа отурат да. Мына баарын таанып аске баштаган Мухтар ака, Кучкар ака сиз отурасыз. Медет баарын таанып Алтынбек, Кыргыз Элесай такси колмо фирмасынын жигиттери. Кол чабабыз сиздерде сөз. Коллега Алмаза. Maşinede жүрөр таксини тансаны сагынып калдыңар, а? Рахмат, кол бутун артырышы байлы. Түшүп алган бийлей бергиле кейинки. Рахмат. Баягы Алмаз менен бир нанды ортодо бөлүп жеген. Аябай сөйлөө коноктор, жакшы көргөн акелерим бар, досторум бар арасында, өкөлөрүм бар, сый урматыбыз бар дегендей. Дайыма той тамашага активный катышат. Ошол Алмаз менен бирге иштеген коллегаларында сөз. Кол чабабыз, кадырлуу коноктор, кол чабабыз. Бил. Алмаз Назира, бүгінгі ушул жерде коймал менен ушу балабыз Кыргызстандын намысын көтөргөн, турусын көтөргөн балдардан болсун. Келген меймандарга да иштердей ден соолук. Ар дайым ушундай кой үстүндө жолугат. Жақсы тойда тұрабыз. Денсаулығын берсін. Алтынов жігіттерде болсын. Жаман болса атасындай болсын. Жақсы болса бақайғадай болсын. Оған қана бенесісі бет. Денсаулығында болсын. Жүргізді ардайым шындай. Жақсы іштер көп болсын, жақшылықтар болсын, тойлар болсын, астырғандар ардайым, жақшылықтарға жайылсын, жақшылықтарға бұйырсын. Тағы да жақшылықтар көрсін, тойға тоғылансын жігіттер. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Алмаз Назира, Алмаздың Тендекөлде отырабыз. Алинур деп бекер қойған жоқсыңдар. Али деген бұл ер жүректі қармамаған бақырды көр. Нур деген бұл ошол алдындағы көргізіп тұрған шоулар. Ошондай
Adaptın atı koygan, oşo Alimordun ömür uzun bolsun, densoğluğu çel bolsun. Kırgızdan жақсы insanlardan olsun. Sizlerin ömürlerde daim ушундай той, тамаша, жақсы күндөрдү насип болсын. Булардын дайым sevip атын көрдү. Везет, рулит. Максим рулит. Вот, балконымыз сварка. Балконы точно сварка. Aygılar, söyleştirin. Salmazsınlar, aydınlıkın ömrü uzun, en soğuk için Astagfirullah, daima yaşlıklara gelsin. Aslında kıymet olacak güzel oğuldan yaşanamak gelsin. Kalasa, şeyinki yılları şu oğlumuzun yüreğini koyunda oynayalım. Öküller başka oğullar, şu baldarlar var, başka oğulsuna oynayalım. Rahmat, bular söyletip koy bolsan ki, nege biz söylüyoruz değil mi çağım, ne oluşat, uşa için. Tanağı bir söz var ga, şoför değerinde degen, o jalgan ele, gene mi alardın bir jakşına koyulu, yaşavat şu değeri katma oluyor. Rahmat sizlerge, kelingizler alemese, uşa sıybelikleringizlerdi. Çin yürekten kabul, ey azımatlar, Kırgız Enesay. Sürat geçiyor sana. Sürekli çoğalınızlar, sürekli gelinizler, andan keyin anan doktor. Hamaklarınızdan koyulu otar. Sürekli çoğalınızlar, anan koyulu Rahmat. Isın tamam. Şuna bir resmi. Bak, yekimiz şakayı verdi. Hatta bir resmi kalmaz.
çiğrakımızga koyalım. Tuğmanlarını miyine. Get kanımızı. İki muzga koymuşlardık buna. Tamaka kanağızlar kelingizler. Isır tamak beni koşup alsanızlar. Toy bütkönde anam mikrofon talaşasınlar. Sey tamaklarımız tarqatып alalı. Buna bizden oң жақта konuklarımızдағы Deme, жақсы билегендерге белектерimiz бар деп тұрасыз, қуырдақ тамағы беріліп жатқанда бір 4 бикешке белек беріп қояйын деп ниеттеніп тұрасыз. Мына молодежь жырақтардан өзімдің аяш қарындашымын шақырып ұрысатпын, сіздер сұрайсыздар, жүріңіз. Мына сіздер кімге қараштыңыз, сілерге? Бас. Жүріңіз. Бас, қарындашым. Қол жағып қойыңыздар, бірінші конкурсантқа, екінші конкурсантқа. Жүремен. Жаштарды отағыз, жүріңіздер. Мына столдан да қазір біреуін алып шығамыз. Сіздерден кешіп. Сразу отказ берді. Жоқ, қыздар деймін, қыздар. Жазгүл айым, жүріңіз әмі. Басыңыз. Қол жағып қойыңыздар, мына. Үшінші конкурсантымыз дағы бүрі шопырлардың арасынан біреуін тауып келейінші. Қыздар бұл түріп отырып алып тұр ғой қыздар. Басыңыз. Жоқ, тақа қыздарға еркектер алып алыңыздар сіздер. Ошаншы кішіне бір-екі етап конкурс жүргізіп қойыңыздағы белектерін тарқатып алайлы. Қыздарымызбен таныш олайлы. Атыңыз? Дилбара. Жазгүл. Замира. Бақтыгүл. Қол чағып қойыңыздар қарындаштарымызға. Азамат сіздерге. Ебі жанақы. Мені біреу сұрақ қалса, костюмді қайырын алғансыз десе, Бишкектің Ружбасыныкі, Ватинкам, Ральфтікі, прическам, полубокс деп айтам да. Сіздің прическаңыз не деп аталады? Кариге қол жағып қойыңыздар. Шындай кари? Қыздар білесіздерден еркек қақтырмыз. Чөмелектеп қойыңыз біз просто. Көйнек қайсы фирманыкі? Бишкек қол жағып қойыңыздар. Бұл бізде фирма жоқ Бишкекте. Саман башып жөнеткен. Өтік қайырден? Қайсы фирма? Россия фирма бар ма? Айтып қойын. Айтпайлы қойсын. Мұнадан сұрасан көйнек қайырден? Российский көйнек деді ғой мұны. Еме Дилбарайым сізден баштайлы ортаны ашып қойыз походка просто. Басы барып келесіздер, билеңіздерді даярдап тұрасыз. Бұтты 8 қыласыздар. Манда қайшылаштырмайын, подиумда басқандан қуантыр мұнты басқалы отынға кететін еркекте болып. Ортаға келесіздер дағы бір айланасыздар, манда қылып. Төрге чейін басып келіп тұрып, қолды бейреке қоясыздар дағы, баяқына мол жаққа бір таштайсыздар, басы барасыздар. Болды. Сөзсіз атқарылыш керек. Айылыңыздың аты не? Айылыңыз. Достық.
Kadırlı konuklar 2017, 2018, 2016 Miss Dostu Dilberay Mutasonağız Maestro. Молодец. Молодец. Kuyungan tanımay kıldadır seni. Hakikaten ilan. O kim bul dem? O yüzde oturup kol çaplı. Tamaşa sözler. Normalni болады. Жазгүл. Qadırlı konuklar 2018-2017 Miss Krasnoyarsk Tosolağız Cüneyt. Молодец. Kız bala şu kelbette olğanı жақсы olur. Zamira Khan. Dayarsın. 2018, 2019, 2020, 2021 Miss Bolot. Kosu olamız. Ayla. Ayla. Молодец. Ama seriyozdan alıp geldik diye. Bak tügül bana baksana. Aytayın deyip duram şu. Vaşşa. Miss Россия! Bakunya! Вообще убила, бомба вообще. Давай çıkılmayın dedim kızım. Молодец, bak bugün hazır, normalde. Üçüncü etağız, telefonunuzlar var mı canınızda? Al gelin telefonlar var, telefonunuzda kondu, çalımızda, kusam şurada. Telefonlar bekliyorlar duruyordur ha. Bile şu anlık, yankarına oturasın. Kim geç kalganını koluna belek veririz dağı. Belek, çok. Utulu kete bir adam kala çok belek veririz. Bir termos veriyoruz böyle. Utulup kalgan dasturxonda guruşa var mı? Orçasında, ikırçası ne lan? Oşunday ala. Men aytgan жоқ bunu. Men aytgan жоқ. Dayarsızlar, açık durma dedim. Men aytgan adam benim barıp selfie, suretke düşüp kelesizler. Selfie'nizi dayarda alın barıp bunu jandan takıp geliyorum. Dayardan turasızlar. Murutcan erkek meni selfie durkayla. Murutcan erkek, moynu olsun. O ne mi? Selfie! Murutcan erkek meni, ha? Selfie deyim ona, selfie öyle mi? Ola kan suretin ne kılasın, özünü tatlı olur. Bana tek şey için. Vaaaaaa! İnternet ekranı da selfie dedik onu, sen özünü tatlı olursun. Kol çağıttırыңыздар, sizге белек жақсы орасыздар, молодец. Selfie деген қоша түсішің керек сен. Олақан сүретін ұда еттешай ме? Сақтаулы оны галереяға. Екіншісі, бүгінгі тойдың ақсақалы Зибагүл енесімен selfie. Енесімен selfie.
Betini jarını çıkardı. Bana sen köşet. Üçüğün koydu. Bana sen birdi. Bana ver. Koy kişinle döndürüyordu. Koca adamlar Dilber ayıplar. Rahmat. Karakter bile içinde özü çok öyle. Hayır. Ben baktım sen canım çıktı durum. Bir tanılasın da. Sana. Üçüncüsü. Buna hem değer turaz. Almaz beni selfie. Almaz beni. Almaz. Tatlım. Konser olmaz mı? Ne? Olmaz. Buna ne olur? Böyle, öpüğünüzlerge hem atayıp terimiz içine lıssı içimine sürüp göçkeyle oldu. Onu hatırla canım. Çarşı çok lıssı içimine. Ana. Lıssı içimine. Lıssı ya. Çıkır. Bakalım. Olmayacak mı silmesin? O gümüş çarşı var başında. Böyle mandaklas. Sizge, buna şampiyonun. Ondan betapına da bilek olsun. Çalına, buna sağa. Termuzga kolçağı koymuşlar buna. Bakun yanıka. Malacası. Kadrolu konuklar. Bayağı selfie'ye çıkanlar razı sizler tartık etkenleri var körgülemin. Ve o da etlep çaldıraysınlar. Tağı bir suylu konuklarını çakrayla Almaz menen Nazira'nın dostları der jazdırdı bizden sol kanatımızdan oturgan bizden en jakşı görgen akelerimiz olturat, ecekelerimiz, jengelerimiz olturat. Artık aka kotuşaka başlagan cemaat edip жазып koyduk. Alıveringsizlerden koşanı söz veririz. Kol çavlar dostlar. Ay çok kızıl koyuna kiylerine. Kiyler sana oğlana bu zaman iyiymiş kiyler. Allah. Onu üzülüyorsun, üzülme desen. Öte aktivini jara joldaşlar eken. Atayın şol bugün Ayaşoğlu'nuzun jeyitlik toyuna dep Ayaşinileri kızıl koyuna kiyip geldir. Kol çabamız, kol çabamızlar. Kızgaldaklar oturulu munağı. Yok, kuygandı bir de yok. Tamaşa kılar. Bir jakşı sözümüz var. Dosturalı bir jakşı nerse aytıp kettim. Bir kervenden iki dost kervenden adaşıp çölde kalışıp durdağı. Kança gün жүрgөнү bilishpeyt eken bir jerge kelgende
Senin dartından kaldık, senin dartından kaldık deb iki dost uruşup turdağı palvanıragı, sılavıyragını betine şapalak menen bir koygun eken bayakı bala. Yaş kezimden dost bolgon dosum birinci jolu menin betime şapalak menen urdu deb kumga жазып aytdım. Aradan 2 gün ötkenden keyin sayga alıp kettir bayakı sılavый bala. Janakı palvan bala canını keçip barıp janakını kutkarıp ölümden alıp gelse bir cuma oturup alıp taşka жазıptır. Meni dosum kiçinekeyindeki dosum ölü atkan cebinden öz canını keçip sudan aman alıp kaldı deb жазып aytır. Emni üçün bunday kılıp жаздым deb surasa, sen meni köngülümü ordu betime şapalak düşürgönümdü kumga жазганım sebep je şamal жүрse, je жаңбыр жаса жуулуp кетет досum. Seni meni ölümden kutkarıp kalgan jakşılыгың ömür boyu taşka tamga basılgандай kalıp ketsin degen eken. Oşon üçün arаңızдарда jakşılыгыңыздар taşka tamga sürüp düşürülgöndey kalsın dep bir söz bereyli. Dostlar koçoz! Assalamu alaikum. Bugünkü şu Alihan'ın jettek toyuna jana şu Almaz menen Nazira şu balasına arnalgan toyuna köp olup kelgender, jakşı tilek menen kelgender. Şu bizden aytkan tileklerimiz şu Alihan Kuda kalasa çoğun jigit bolsun, ömürün versin. Atenesi ardayım anın azırınca kiçinekeyken anan jölmölөгөндө, anan baskanda, andan keyin okup barganda, andan keyin armiyada службаганда çoğun agasындай болду. Ошол маалда biz dostları, ağaları, ayaşları, bardığımız, bular bilen birge olabız. Ошондой эле ушул жердеги меймандар, сиздер дагы жакшы ой менен келдиңиздер деп ойлойм. Силер дагы ар дайым ушуларга ак тилек кылып, качан болсо ушу Алихандын өмүрүнө ар дайым бүгүн ушу тилеген тилегиңер ар дайым ушу Алиханга тийсин. Кандай болсо дагы батасы Алинур ушу качан болсо ушу Алмаз менен Назиранын сүйүлгөн жакшы жигиттен болсун. Şu ularda aytarız çinden solup Alinur kaçan bolsa uşuların aldığında gülüksün teyvasın. Oşunda öyle sizlerge dağı bardığınızlarga iyilik işinizlerge büyülüğünüzler men bir tuğanlarınız menen жаңы жүрүп ушул жердеги bir tanışkan jigitler menen kızlar menen aja tuğan uruklar menen ынтымакта болсуңар. Kaçan bolsa şu yüzüңөрдөн күлкү кетпесин, ар дайым ушу тойлордо şan sököttü olup, ızıçı olup ар дайым күлкүңөр жыйылбай ömür sürgüle. Sizlerge tilekteşmin, ар дайым биздин достор bu жерде Almaz менен Назиранын аяштары, башкалары бардыгыңар ынтымакта болгула. Ушулар ар дайым болсо дагы алдынан чыкканда күлүп салам берсеңер, булар эч качан мен ойлойм, башка бирөөнү эч качан жерге калтырбай, кабагын эч качан салбайт, ар дайым салам бергенде күлүп гана жүрүшөт. Ынтымакта болгула, бар болгула. Assalamu alaikum, hormatly mehmonlar, bugun Adinoldan Şayqay Bastı'ndan. Birinçiden uşularımızga жақсы жігіттерді болып санайсың. Eli жұртының атынасында еректі жараған жігіттерден болсын, ен толықты болсын, ел сыйлаған, жері сыйлаған жігіттерден болсын. Соның чоңойтып, бағып өстіріп жатқан Алмаз менен Назираға да ен толы іштерін егілей. Бұл бардық жақшылықтер. Ар дайым настапқандары жақсылыққа чоң жайылса. Тойлар болсын, ошол баланың үйлерінің тойларында чоң үйлер баарыңыздар да сол денсаулық, шындығы игілік, келген барлық елдердің батасы әлемге тиісін деп ойлаймын. Барлық жақсы тойларды өткізеді. Toylar, ana sen
Жақсы сөздер қабылдар айтылды. Менің қошымчам болғаны үшін келген қонақтар жегіле, ичкіле, тойды қарсан тепкіле. Көңілді отырыңдар. Алайдың суы таза су, шарқырап аққан атақ су. Досымыз бізден Назира, алайдың шыққан суы. Тансаны езген Назира, алмаздың нақта суы. Алмазбек ұлы Алинур, ұзын болсын өмірі, атағы шыққан далайға, сыймығы болғын қырғыздың, атағы шыққан қырғызға, қиын ұл болсын Алинур. Жақсы қабыл айтқан үшін саға. Құлаштан қол чапаңыздар. Ана неме, біз жана достар бұл жерде аяста барлығы сөйлескенімізде ушул жерге машинасын менікелейін десек, Алмаздың дағы машинасы бар екен. Чоң ағасы, Алинурдың ағасының дағы машинасы бар екен. Біз ушуға машинаның ақшасын көтеріп келдік. Құда қаласа ушулар банкқа салып қойса, біз месттің ақшасын алып келдік еле, БМВ-ның шестеркасына чейин банкта топтолсын. Рахмат, тоқтап тұрыңыздар ене. Жаңағы бір сөз бар ғой. Итіңнен дос болғаны жақсы, досыңнан ит болғаны жаман деген. Байлығың досың емес, досың байлығың дейді. Қарт тарақтың күйгені жақсы, қартаң аттың басқаны жақсы, ескі кітепті оқыған қызықты, ескі дос ишенімді деген сөзіміз бар екен. Келіңіздер андамесе шул ишенімді дос жора жолдашыңыздардың сый білектеріне бұйым бұғы, меріспе, қалқы болады. Қош келіңіздер! Жылдар өтсін, күндер өтсін, Алинур сен үшін сен мақтанамын бүгін күдей. Қолчоғыз, молодец. Бәрі чекен мұна. Прическаны бұзасыңар, 4 000 ұңдатып тұр. Sürekli çöz, jora joldaş. Sürekli çöz dağınan sizler nurmatınızlarga, oşunda öyle Nazira'nın gelmişleri, Joşoğlu'luk jigitlerin nurmatına, buna ol Kırgız Yenisay, sizler nurmatınızlarga ortaga çıkağızdan katı bileyiz. Jalpı biyle çıkağız, aksakallardan ortaga çıkağız, jora joldaşın sırası boyunca ciğerinin toyunda da bileyiz.
Sorda, bir gün işte, bir gün koyda.
seni ayağım Kütüğüm ağrıp gitti ayağım Alkışlarım bulup gitti saatim Kütüğüm bozuldu boydatım Yine yaşattım seni ayağım Kütüğüm ağrıp gitti ayağım Alkışlarım, şişişlerim, şişişlerim www.xorazm.net